بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد كبيمتوتا درتوتا أردوتا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنتي سلام كينيا خنون دير راخي سنتي أجيسو إيجا بليان كيا أكو بيكمو إن شاء الله تعالى ونرى أن تنرى دبنو حال ما خيس جر خنا رايتشو وات إني أما أنت نتجر كوني مع الخيس جرا الدنيا نرانتنا مع الخيس جرت نتوه أي سجر أكا مسلماتو خنجو إن شاء الله تعالى إيجا بليان كيا أكو بيتن رب جل وعلا الكبر ما قد لك سخنان الدنيا هندنو رافا ما جرتي أيوني هدون لين واي خنار راسني في ماجرا وقيوتين فياتي سماجرا أما رب جل وعلا وان كان وني في ديفيس خير تهودن ده أكسم ما شر تهودن ده فانبيق رحمن يجور إيقا بليين كيا أكنو تيانوتي لكم نمو دفقوني عافات بلا همارة يجور رب جل وعلا مال جه وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم جل وعلا وأنت كتك إسني جالتني أمو إسني فهمت لك وأني تكتك أمو إسني جبتني إسني فقاري لجا جل وعلا. نعم جت ربي إيقا بليانكيا أكما بيكم أرانتنا سوابا ركوبة خناتي لبولين هدون لما جرت لبولين هدون ركوب ستاجرا خن ركوب نكون أكما بيكمو بكير راخيس نبيتا سوابا تخيس هنكتوكو أكا يادنا ماتينيس نبيكم يونيسون وهي أمنتير الدولان وهي أمنتي سلام رت أكا غاري الدولان ربي جل وعلا ركوب خنا نسان ساتي اللي جلكبه أتي خيتي بجري إساني كتير بكيس لا إسان أرانتنا نوت موتي دا نقول واتك هنجران بكجانت ورديها رب جل وعلا ركوب خنا كبير أنا الملك جو رب جل وعلا أنا تموتي دا جربين قرس يجرون دي تماسا أمنتي سلام رتي ورد دولات ويجو أرد كمني بيا كان كواجر بيجوت أمنتي سلام رد دولات جران يجو كوبيتا خناف أكا مسلماتو خنجو إن شاء الله إيجا بلان دنيا عامي دجان ولي تنمك أبت ولي نمهمت يجو عايشان رضي الله عنها نبي خنيا عليه الصلاة والسلام نقافت وهي بديرة نبي خنيا عليه الصلاة والسلام يقاسي نقافت مال جن سنو خيسة وسمونا من قارين جرو وسمو ورع عبادة قول جرو جرانيتي نتحلا خمنا هي تل. نعم لأني على خمتن جن يقا بديل لا فرح الدمات خناف أركب مسلماتيس بلان كن ننتقو جنة يادون نمت الفاتح مالف بدين الدنيا رته دمته حزاب على الدنيا فسادمته نموني كل لا يهودان أكسمو بكامنتين سلام هم برباكين هندت والجهودان أمنتي سلامات نرتر ورساجدا خناف ربي جل وعلا أنيس دينك يافنين جرا مسلم توتا في سنين جرا جو دكوبا خنا قال لك سا هاته دكوبا خنا خيست ولا دنياكم جنة ولينا مكبت إيجا خناف أمو دكوبا خنا دكوبا وبا خنا دكوبا نمر أنا مد بروخنا نبين كينيا عليه الصلاة والسلام نفدامني تونجتشوا أرواني موتوني الدنيا خني باسن سير نبين كينيا عليه الصلاة والسلام أما ندور نفهمن مال نجان يقعدوا كمني كنا كن دفه
kan biyya jirus biyyumatti haa taa'u jaan biyyuma keessa jiru san haa taa'u biyya dhukkubni itti dhufe san ta'us biyyuma san keessa haa taa'u jaan dhukkubaatu nan qabini keessaa hin baqadha jetteen deemin jaan irrumatti obsuudha ammas kaanis daldalaaf jee biyya san hin dhaqin jaan yoo kaanis dhukkuba kana barbaadaa jecha biyya san hin dhaqin jaan maaliif kun dhukkubni dabraan tokko yoo biyya takka irraa kaatee biyya taan deeyte ni dabra haala kanaan addunyaan namoonni hedduun dhumuu danda'an saabonni gurguddaan dhukkuba xaa'uun jaamuun dhukkuba fakkeenya kanaatiin dhuman jechuudha dhukkuba namarraa nama daddabru kanaaf har'a nutis akka musliimaatti dhukkubni kun nutti dhufuu danda'a haa ta'u ammoo yoo irratti obsanii yoo irra sabbaran shahiideedha jechuudha namni dhukkuba xaa'uuniin dhukkuba dabraa kanaan kan duute haala musliiminaa isaa haala islaaminaa isaa guutee jiruun haala ibaadaa rabbii isaa geessaa jiruun yoo fidee shahiideedha jannabiin keenya alayhi salaatu wassalaam eegaa obboleeyyan kiyya kanaaf ammoo akka musliimaatoo maal godhuu qabna hanqa dandaameen zikriin godhuu qabnu hoo eegaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam du'aa'ii jennuun himanii turan maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkuma beeytan wamaa yantiqu ani ilhawaa in huwa illaa waxyun yuuxaa waa takka firaan dubbatu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jecha tokko ifiin kee uumeen dubbatu kan rabbiin keenya jalla wacalaa itti beeysa godhe malee waa'ee amantii keessattis kanaaf obboleeyyan kiyya nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam du'aa'ii jenneeniif irraa tiissinu yookaanis ittiin majanfannu nuuf himanii jira tan galgalaa fi ganama jennuutu jira akkasuma ammas tan salaata shan irratti jennuu jira akkasuma du'aa'ii yeroo makiinaa seente jettu jira har'a addunyaan tunu gabaadhaaf jirti biyyoonni hundinuu gabaa cufatanii jiran haa ta'u ammoo mana fi keessatti yeroo mana keesseentuu fi yeroo mana keetii baatu du'aa'ii jettu jira sababaa du'aa'ii tana jetteetiin rabbiin hamtuu adda addaarraa sirraa mure jechuudha kanaaf du'aa'ii san barachuun barbaachisaadha hanqa danda'ametti du'aa'ii sana hafazanii if dalaguun barbaachisaadha maaliif du'aa'iin sababa siif taati du'aa'iin waa hedduurraa balaa adda addaarraa si hambifti kan rabbiin jalla wacalaa azali si murteesse malee du'aa'ii du'a dungataarraa akkasuma rifaatuu garagaraarraa si hambifti jechuudha du'aa'iin bu'aan si guddoodha ammas bikka jiru rabbii keenyatti garagallee haa iyyannu insha allahu ta'aalaa yoo rabbiin keenya nu fale du'aa'ii san guyyaa itti aanu keessatti kan barnu ta'a guyyaa itti aanu keessatti insha allahu ta'aalaa waa'ee du'aa'ii kan jennu kan barnu ta'a jechuudha waan ittiin iftiisinu hanqa dandaameen kan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam karaa nuuf godhaniin san qaraanee kan iftiisinu ta'a jechuudha hanqa dandaameen akkasuma ammas obboleeyyan kiyya waan goyyeetiin fayyaa diktooranii nuun ja'an warroonni fayyaa hundi nuun dhaaman irraa haa fudhannu maaliif karaa seera isaan nuuf kaansan hordofne zikrii tana irratti jennaan rabbiin keenya jalla wacalaa nutiisa rabbii keessatti najaa nu haa baasu obboleeyyan kiyya akkasuma ammas eegaa balaan kun dhufee jira maaliif rabbiin jalla wacalaa balaa kana fide badiin heddummachuudha jenne arraan tan addunyaan badiidhaan guutamteeti namoonni irra hedduun namaa gara badiitti bobba'e masjidni qullaa ta'e iddoon ibaadaan itti qara'amtu hundi qullaa taati iddoo maalii malee bashannana ja'anii bikkan taanetti deemu bikkan taanetti yeroo fi gubu umriin namaatu ni deemti sa'aan namaatu ni deemti guyyaan irra kute kun boru hin deebu guyyaan irraa kun kama arraati kan kaleessaatis kama kaleeti ilaa yoomil qiyaamaa guyyaan kun hin deebu guyyaa ammoo boruusa ragaa nuuf ba'a yoo kaanutti ragaa ba'a waan ragaa boof rabbiin haa godhu kanaaf obboleeyyan kiyya arraan tana kun beeytan addunyaa tanarratti biyyoonni hundinuu ulaa cufataniit hojii dhaabanii mana deebi'anii jiran hamtuun adda addaanii dhaabbatte badiin adda addaa sun
haalan citte manneelen itti bashannana ja'anii waan hin taane itti hojjetan hundinuu ni cufamte. kanaaf rabbiin jalla wa'alaa maal fide dandeeytummaa isaa fide jechuudha. ana almaliku rabbiin nu garsiise addunyaa guutuu maal jaan isaan hundinuu mootonni duraan nu ol namni jiru jaan hundi maal jaan arraan tana eegaa gartan humna takkaa jira jaan humna sanitti jechuu qabnaa jaan warreen silaa rabbii jechuun feene jechuudha. akka muslimaatti rabbiin islaaminaa nu dhalachiise arraas islaaminaa irratti jira jechuudha. rabbiitu muslima nun jee islaaminaa teessan jabeeffannaan amantii fi jabeeffannaan alhamdulillah rabbiin asirratti hundhiise jechuudha. kanaaf obboleeyyan kiyya eega arraan tana badiiraa dhaabbanneeti harka wal fuudhuraa dhaabbanne walitti laaqqachuuraa dhaabbanne namoonni hedduun shamara isaaniif halaal hin ta'in harka fuudhan akkasuma shamarranis dhiira isaaniif hin ta'in harka fuudhan halaal hin ta'in jechuudha. hanqa rabbiin jalla wa'alaa nuuf hayyame alatti maal godhan harka wal fuudhuudhaan waliyyaahudhaan iddoon taanetti bashannana jaanii dabarsaa turan. arras hunda rabbiin jalla wa'alaa qat godhe jechuudha. kanaaf obboleeyyan kiyya akkuma arraan tana mana keenya gallee tatta'aa jirru kana akkuma arraan tana badii adda addaa irraa dhukkuba kana sodaadhaaf jecha tatta'aa jirru kanatti borus dhukkubni kun ni dabra rabbii keenyaaf sodaannu badiitti jiru irratti akka hin deebine haa taanu. rabbiin jalla wa'alaa yoggaa badii lafa heddummaatti dhukkuban taane fideeti if yaadachisa. eegaa hedduun namaarraa addunyaa irratti if yaadatee jira dandeeytummaa rabbiitis mirkaneessee jira. kanaaf ammoo nutis badii duraan itti jirru tan daleennee gara rabbii keenyaa sababaa dhukkuba kanaatiin badii hunda dhaabne kana uliillee akka hin deebine obboleeyyan kiyya wal arrabsu akkasuma ammallee sakkaba irra kaa'u bikkan taa'e dhaqanii bashannana jaanii waan hin taane dalagu harka nama rabbiin kee jalla wa'alaa halaal siif godhe malee kan biraa harka fuudhuu dhabu akkasuma ammallee zulmii irraa fagaachuu haqa namaa saamuu irraa dhaabbachuu guyyaan duunu hin beeynu bikkatti duunu hin beeynu dhukkuba duunu hin beeynu ammoo nuti akkasii waliin badii adda addaa keessatti nama zallamuudhaan haqa namaa saamuudhaan jechaan nama zallamuun gochaan nama zallamuudhaan jirra. kana hundarraa namni hundi deebi'eeti yaa rabbiin ajaana baas dhukkuba kana jalaa jechaa jira. eegaa obboleeyyan kiyya kanaaf badii akkanaa tanatti akkan deebine rabbii keenya kadhachaa badii tana deebi'uu dhabuu murachuu qabna. nama zallamuu fi haqa namaa saamuu jechaan nama tuquu fi gochaan nama tuquu irraa haa dhaabbannu. rabbiin keenya jalla wa'alaa dhukkuba kanurraa fuudha ammoo rabbiin dandayaadha dhukkuba kana rabbiin irraa hafuudha. nu garsiisa rabbiin jalla wa'alaa maal nun jaa rabbiin jalla wa'alaa fi kitaabii sanuriihim min aayaatina fi الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. nuti isaan ni garsiifna ayata keenyarraa hanqa isaaniif ifa ba'utti jechuudha. kaabaa kibbatti baadiyyaatti jechuudha hunda isaanii irratti jechuudha. fuula ardii kanarratti rabbiin ni garsiifnaa jenteetti isaa nu garsiisa rabbiin jalla wa'alaa. kanaaf ammoo rabbiin dhukkuba kanaan nurra tursiisinii rabbiin dhukkuba kana rabbiin nurraa fuudhu rabbiin dandayaa balaa amma deemaa jiru kan rabbiin nurraa fuudhu. haala masjiidni qullooyta jirtu baatiin keessa jirtu baatii nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam keessa soomana nun jedhanii soomana keetti nuuf dhaaman maaliif soomanni baay'ee keessa soomantuus caalaa ta'uu nuuf himan qolchanen duraa kun jechuudha. haa ta'u ammoo kanatti kan aanu kami baatii ji'a kabajamaa ji'a guddaatu as deemaa jira akkuma beektan jechuudha. ji'a islaamni masjidatti galee rabbii fi kadhatu ji'a kabajamaa ji'a guddaas deemaa jira kan rabbiin jalla wa'alaa nuuf kabajee nuuf guddise. akkuma beektan baatii afur rabbiin kabajatti godhe jechuudha. san keessaa takka ta ramadaanaa tan haala kanaan haalarra masjidni qullooytee kaabaan qullooytee jirtun rabbiin soomanutti hin naqin rabbiin dandayaadha. rabbiin keenya jalla wa'alaa ni dandaya. haala masjidni isaa qullaa taateen ramadaanutti hin naqin rabbi balaata rabbiin irraa kaasu dhukkuba kan rabbiin irraa kaasu
نوس ورا بدي تجرو تنا بيخي الراتوبة الرحمن نحقول أكو ما مجر ربي خنيا دي بيجرو خنا تعالى ورا ربي في دي بيه ربي في جبرو ربي نحقوله أبلي ينكيا بكجرت ربي خنيا سودان بكجرت تكتم ربي خنيا هرقوم سن ربي شرخه عارفني أكو مجنن ما زلموا فيه حكنا ما ساموا فيه وهم دراو هتوبنا باتين توبار فاجر باتين كسجرت باي توباتي باتي يروح هند توبتني ربي خنيت مسلمني يرود لياون يا ربي في الدبل ربي نس جل وعلا نمم دلاوي يا ربي ساد يبو فدا ورك هيت مو دلاوي تيلي في توبه ربي نحقدو قنا فبليين كي يبك جلتني الرحمن سناتيسو يجا ان شاء الله تعالى اكو مجنن ذكري يفر قرانه هنكن دامي تفتيسنو وياتي انو برنا خناف تخلاف من كيستو نفترادا وربي في جتش وجالته ربي في جتش ويا برولي اتملكاوي ارله اتملكاو ربي نحقدو جرون دنيا تكودا رايانا انا يتوان افدو بدي بنيمتي وكوما في دي خناف جتاس خناف يا ربي ندو تجين مدونا يا ربي نجرات تجيس مجرانا خناف امو ربي خير خير ربي مخيرتي وحجرات جسو اكسب لينك يا خير خير نفطره وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى لقاء اخر